imiti irica. Abantu benshi bapfa bazize imiti bavurishwa. Abantu benshi ndababwiza ukuri ngo bicwa n'imiti aho kwicwa n'indwara. Abantu benshi bahura n'indwara aho kugira ngo bakosore amakosa yateye indwara, aho kugira ngo bakosore ibyateye indwara, aho kugira ngo bahindure discipline. Umva, bo bakihata imiti, maze umuntu akarya imiti nk'ibyo kurya. Ugasanga afite igipfunyika hano, afite igikombe hariya, afite uruboho hariya, arafata kuri uyu, akuzuza urushyi, akarya, agashyira hariya akongera akarya, agashyira hariya akongera akarya. Imiti myinshi widuda yiragenda ikageraho ikarema izindi ndwara, za ndwara akaba arizo zikwica aho kugira ngo wicwe n'indwara wavuraga. Ariko nimwumve nk'amagambo Imana iba yaravuze, iravuze ngo ni ingenzi kumenya akamaro k'imirire igihe utewe n'uburwayi. Ni ingenzi cyane kumenya uburyo imirire yawe igira uruhare mu gukira vuba. Icyo ni kimwe. Amategeko n'amabwiriza Imana yatanze ku mibiri yacu kugira ngo tubashe kwivura tudakoresheje ibintu bihenze kandi bigoye, yarayo kwirinda, kurya neza, kuruhuka, gukora imyitozo, kunywa amazi, kwiringira Imana. Iyo niyo miti nyakuri wongeho n'isuku. Ariko ngo igihe ibyo byose tutabikoze tukarwara, none ngo dukwiriye kugira ubumenyi ku miti yoroheje ikoreshwa ikomoka ku byaremwe, kandi ngo ubwo bumenyi bukaba bushingiye ku mahame.